vidite li koliko je čitav svijet sa tim što su radili, što su ovo pod maskom praznika rada slavili taj kult masona, vidite koliko je svijet čitav obmanut. Sad, osim tih masona i iluminata, tu ključnu ulogu igraju jezuiti, koji upravljaju Vatikanom. I naravno taj rimski klub, taj rimski senat. Od ostalih organizacija bilo bi interesantno pomenuti znači i Parijski klub koji je otpisivao dugove razni, koji je znači bio zajmodavac, on je velike kredite davao državama koji su se navodno oporavljali. Od čega su se oporavljali? Oporavljali se od ratova koji su isti ovi koji su im davali kasnije kredite da se oporavljaju, oni su ih zaduživali, oni su inicirali te ratove. Znači tu je znači osim toga rimskog kluba, rimskog senata, i jezuita, i masona, i iluminata, tu je znači Parijski klub, zatim tu je Opus Dei, tu je Lobanja i kost kojoj je pripada Bush, zatim tu je jedan od tih organizacija, to je jedna od organizacija koja je među samim vrhovima upravljanja, to je znači sami vrh struktura koji su upravljale, to su ti sinovi zavjeta. Sad, nastavit ću posle svojim organizacijama, samo ću se malo zadržati na ovim sinovima zavjeta, jer u prošloj emisiji nisam uspio da kažem koliko je koliko kruži, tu ima tu tačnih informacija na internetu, ali dosta ima i poluinformacija, jer mene sad nije ovdje cilj da ja promovišem Henrya Kissingera, on je svakako bez moje priče konceptualna gromada, jer on je, kažem, bio taj američki državni sekretar, u stvari, da, prvo je bio savjetnik za nacionalnu bezbjednost u vladi, u administraciji Geralda Forda i onda je preživio tu aferu Watergate kad je podnio ostavku Gerald Ford i onda je kasnije u administraciji Jimmya Cartera bio američki državni sekretar, ali on je pripadnik tih sinova zavjeta, odnosno toga Bnaj-Brita. I on je jedan od tih pionira uspostavljanja te šatl diplomatije. I kao što znamo, znači otopljavanja odnosa. I on je odigrao veliku ulogu u otopljavanju odnosa prije 40 godina između Sjedinjenih Američkih Država, znači United States of America, i Kine. Jer je tu uspostavio tu vezu, oni su bukvalno tada bili u jednom trenutku na ivici rata. Tako da je on, kažem, on se bavi tim ezoterijskim i poznaje dobro tu konceptualnu politiku. A samo dva faktora, to naglašavam, to sam pričao u prošlim emisijama, samo dva faktora na globalnom nivou imaju tu konceptualnu, tu nezavisnu konceptualnost. Jedan je jevrejski, a drugi je taj kineski. I oni se razlikuju što Jevreji, kod njih je primarna slika, a kod ovoga hebrejskog, toga jevrejskog primaran je zvuk. Imamo sad i taj islamski faktor gdje su prisutna ta turska kao personifikacija, to su ti sufisti, sufizam taj, ali on je, sad su oni, tu je priča postojala da on stoji iza, kružio je taj neki snimak, tekst neki na internet, ovamo po Facebooku i po ovim društvenim mrežama, da je on kreator svega ovoga. Međutim, tu kad se postavljalo pitanje, kada se dobijale neke informacije, meni je jedan prijatelj koji poznaje dobro tu materiju, pitao me pa da li ima negdje video zapis toga gdje on rekao ili tonski zapis. Naravno nije ga bilo, a recimo imate tonski zapis, možete ga naći na internetu, gdje Kissinger sasvim korektno i realno priča o Bosni i Hercegovini kao vjekovnoj teritoriji srpskih srednjevjekovnih dinastija. I priča bukvalno kroz prizmu toga kako bi se rešavao taj status. Znači sasvim korektno, što baca sasvim novo svjetlo ni njegovu ulogu. Eto, to sam htio da kažem vezano za taj Bnaj-Brit i da se vratimo ovdje oni su znači sami vrh upravljanja, znači tu je sionski priorat kome je pripadao ovaj Josip Broz, kojemu to nije pravo ime, odnosno Tito. On je pripadnik bio sionskog priorata, naravno po svom porijeklu, jer je po svemu izgleda, iako se ti depoji iz tajnih službi i
tih arhiva nisu otvorili, ali to znači ove tajne službe znaju, to i Rusi znaju, po svemu sudeći, to će biti šokantno za javnost, da je on izgleda sin Franje Josifa, da mu je majka Kazarka iz Poljske, da je pripada tom sionskom prioratu. Zatim, tu postoje ove organizacije koje bi bilo interesantno gledaocima pomenuti, a to su Savez za spoljne odnose, odnosno SFR, Council Foreign Affairs, koji ima ogromni uticaj u toj međunarodnoj diplomatiji, zatim Komitet 300, pa trilateralna komisija o kojoj je izvanrednu knjigu napisala profesor dr. Smilja Avramov, zatim ova Bilderberg grupa koja je osnovana, naziv je dobila po tom hotelu u Holandiji gdje je prva ta osnivačka skupština bila, taj sastanak tamo negdje u drugoj polovini 50. godina. 13 porodica ovoga crnog plemstva, ja sad nabrajam sve te strukture, to su te papske krvne linije koje su povezane sa jezuitima, kao što su te porodice Orsini, Farneze, Breckspears, Tomalja, Aldo Brandini, Palavićini i tako. I naravno veza njihova sa ovim Windsorom, odnosno sa tom dinastijom Saxe-Coburg, jer ta dinastija Windsor nije autentična, nego je dinastija Saxe-Coburg. Vidite li sad kako se sklanja polako kako pripremaju javnost za odlazak ovoga princa Charlesa, da navodno ima sa kancer. Evo sad ne znam zadnjih dana šta se o tome pričalo, ali bukvalno pripremaju javnost. Kao što su prije 8. septembra 2022. godine pripremali javnost, jer su prije toga u 3-4 mjeseca 2 puta pomenuli da je bolesna, preko medija su pomenuli da je bolesna kraljica i onda su konačno objavili da je umrla 8. septembra 2022. A ona već tada nije bila živa, jer mnogo je ranije nije bila živa. Tako hoću da kažem da oni kreiraju, da mediji kreiraju javnost i da ono što oni saopšte u datom trenutku, to uopšte ne mora da bude tačno. I to ne mogu gledaoci ovi koji su, nažalost, većina vjeruju medijima, ne treba da shvataju to zdravo za gotovo. I to bi bilo. I naravno i naravno ovi koji pripadaju, znači, to su sve te, znači, rekoh, ta tajna društva, gdje sam stavljao akcenat uglavnom na masone, iluminate i na ove jezuite i taj rimski klub. I imamo te organizacije poput Black Rocka, koji su upravljali, znači, ti investicioni fondovi ogromni, te umrežene, te konglomerati, ti finansijski, poput toga Black Rocka, Vanguard grupa, State Street Corporation, znači Federalne američke rezerve, iako su oni zvanično, sama im riječ kaže, Centralna banka Amerike, odnosno Centralna banka Sjedinjenih država. Oni nijesu bili pod kontrolom Amerike sve do skoro, nego su oni bili privatizovani od strane tih 8 porodica. Znači tih Rockefellera, Rothschilda, Goldman Sachs, Lehman Brothers, zatim Kuhn and Loeb, Warburg i imate taj Lazard i taj Moes Schiff, znači Izrael Moes Schiff. Te federalne američke rezerve, one su, znači, nisu funkcionisali, oni su, znači, štampali te dolare, bukvalno ko da štampaju toalet papir, znači bez ikakvog pokrića, nisu imali utemeljenje ni u kakvoj vrijednosti, ni u izvorima energije, ni u hrani, ni u zlatu, nego su sami sebi proglasili za vrijednost i štampali su tako, naštampavali te dolare i sad naštampaju recimo 50 milijardi ili 5 ili šta ja znam, desetine milijardi i pokreću ratove i svrgavaju te administracije i te vlasti koje su im u svijetu neposlušne. A one su, nažalost, bili filijala samo ove banke, ove BIS banke, odnosno taj Bank International Supplement ili banka za međunarodno poravnanje, koju zovu ovako narodski banka svih banaka. A tu je u toj BIS banci taj pravi svjetski kapital. Znači tu su bukvalno
elite te svjetske vlade. Oni su kontrolisali, ta BIS Blanka je ona je funkcionisala kao svjetska vlada i kontrolisala je sve te centralne banke većine država u svijetu. Izgleda da nisu jedino kontrolisali, koliko se sad može, mada sad ne mogu to 100% da tvrdim, ali tako se uglavnom sad pojavljuje na ovim društvenim mrežama i pojavljuju se neki izvori informacija da nisu kontrolisali centralnu banku Rusije, iako je Rusija, moram da priznam, izbušena tim liberalnim kadrovima. Znamo da je ova Elvira Nabiulina, koja je, ne znam je li još uvijek, ali je do skoro bila guverner centralne banke, direktor centralne banke Rusije, da je ona pripadala tim liberalnim kadrovima. I ovaj Uljukajev i Arkadi Dvorković. Međutim, kao da nisu kontrolisali Rusiju, centralnu banku Rusije, Irana i Kube. Sa Kinom već sad ne znam šta se dešava, da li je Kina oslobođena, ali u većini zemalja su oni kontrolisali centralne banke i te centralne banke one su funkcionisale kao filijale ove BIS banke. I sad vidite vi, sad se to 2018. godine, mislim da je taman kad je u tom nekom periodu, otprilike kad je i gospodin Donald Trump, tadašnji predsjednik, a po svemu sudeći on nije ni odlazio, no eto, to je neka duga priča, dublja. On je vratio federalne američke rezerve pod kontrolu države Amerike, odnosno pod kontrolu zakonodavne i izvršne, pod kontrolu, znači vraćena je pod kontrolu State Department, odnosno države Amerike. Jer do tada su je, kao što rekao, kontrolisali ovih 8 porodica. A to je uradio, kao što rekao, i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, odnosno nije vratio pod kontrolu, ona je Svjetska zdravstvena organizacija, ali je obustavio finansiranje to. Finansiranje je bukvalno time što je finansirana Svjetska zdravstvena organizacija, nije finansirano to, nije finansirano svjetsko stanovništvo, odnosno zato je i prekinuo finansiranje Svjetske zdravstvene organizacije, zato što je Svjetska zdravstvena organizacija bila uslužni servis duboke države. Eto, iz toga razloga. I on je prekinuo taj dotok i sad dolazi do te demontaže i toga medicinskog farmaceutskog toga sistema, gdje je ključnu ulogu igrala ta Svjetska zdravstvena organizacija. Znamo kakva je uloga bila tu Antonija Faucija, kao što rekao Kovroni, šta je sve. I sad, znači, to se polako vraća i taj finansijski sistem sad se tu forsira, sad će tu da stupi taj kvantni finansijski sistem, gdje tu glavnu riječ vode ovi, kao što sam rekao, oni sarađuju s ovim strukturama iz Rusije, sarađuju i sa ovim, znači generalno sarađuju sa BRICS-om i sarađuju sa ovim grupama ovih zemalja koje predvodi Turska i tu su, znači, ovi bijeli šeširi, odnosno te svemirske snage Ujedinjenih država, to United States Space Force, koji oslobađaju svijet bukvalno od toga finansijskog ropstva, jer smo mi bili porobljeni u svakoj sferi. To bi otprilike bilo vezano za to. Eto, ne znam šta ste još htjeli da me pitate vezano za... Da, teo sam sada pitam, nedavno smo baš vidjeli skup balkanskih lidera i predsjednika u Kotoru, sastava se Albin Kurti, Aleksandar Vučić, Edi Rama i neki drugi zapadno Balkana predsjednici. Dajmo neki komentar oko toga i šta se zapravo događa. Ja moram reći da nisam to ispratio, ja sad ne znam ni kad je to bilo, to nije nešto, nisam baš primijetio da je bilo nešto bombastično ispraćeno u ovim medijima ili nisam ja to gledao kad je trebalo. Ne znam, kad je to bilo, prije par dana? Pa da, prije par dana, tako sad se dogodilo baš taj skup, mislim. Pa znate kako to sve treba prosmatrati kroz prizmu ovoga na globalnom planu što se dešava. Jer ovo što se dešava na globalnom planu, ovo oslobođenje, znači ovo stvaranje novog svijeta, jer ovdje svijet ulazi u taj, pa možemo reći bipolarni, ali pravilnije možda reći, jer više će centara biti tih koji su jaki i nezavisni, kao što rekao Kitaj, BRICS i ovi oko Turske ove zemlje,
zatim onda ovamo ovaj dio Amerika, ova crvena Amerika, jer crvena boja je boja patriota, to je ta republikanska Amerika koju predvodi Donald Trump. Oni svi se pozicioniraju kao jaki centri, ali će oni sarađivati, ali treba da se demontira ta duboka država. Sad kad se bude demontirala duboka država, onda će doći do potresa strahovitih u Evropskoj uniji, doći do rekonfiguracije Evropske unije. Doći vjerovatno i do potpune i do demontaže NATO pakta i svega toga, jer to ide u tom pravcu. Da će biti dramatično, da će ovi koji su do tada podržavali vjerovatno da se prestrojavaju s pričom. Međutim, zna se sve kako se ko pozicionirao i kako je ko pričao tu. Uglavnom sve znaju. Mislim da će to da ima, znači to sa globalnog nivoa može imati posljedice na taj njihov sastanak, jer tu prema svemu ovome iće taj otvoreni Balkan, ponovo će Beograd da bude centar Balkana, postaće i relevantne granice, one će biti granice među tih država, ali će biti liberalan prelazak te granice, bit će slobodan protok ljudi, roba i kapitala, znači Beograd će, kao što rekao, biti centar, tu će biti uvezane ove države, taj jedan prsten tih država koji su se tu graničile, gdje će tu da budu osim Srbije, tu će da budu i Bosna i Hercegovina i Crna Gora i to su znači procesi koji su pokrenuti i oni su nezaustavljivi. Tu će biti znači Rumunija i Bugarska i Grčka i Albanija, Makedonija, znači čita to područje Balkana. Sad Hrvatska je u Europskoj uniji, tamo i Slovenija, šta će biti ako tu, vidjet ćemo šta će biti, jer ako po svemu sudeći Trump ima najveće šanse da dobije, velike šanse ima da dobije na izborima u novembru u Americi i tu će sigurno doći do dramatičnih poteza nekih gdje on će povlačiti vojsku, najvjerovatnije iz NATO pakta, a znamo da je snaga NATO pakta vojna skoncentrisana uglavnom u 80% snage NATO pakta čini snaga američke vojske. Jer one su, i tu će doći do nekih, do krupnih promjena. Ali evo vidjet ćemo, kažem, sad će biti događaja dosta krupnih, vidite i same, udesila se ta 3 događaja bukvalno 15 dana. Ovo sa ovim Bin Salmanom, pokušajem atentata na njega, pa pokušaj atentata na premijera Slovačke Fica i na kraju ovo sa ovim predsjednikom Irana, ovim Ibrakom Raizijem. Tako da tu bi interesantno bilo pomenuti i Juliana Assangea, jer ovo je sve drugčije nego što izgleda. To je ovo što s polja djeluje i to drugčije je iza toga. Julian Assange je dio toga projekta oslobađanja svijeta i on ima veoma značajnu ulogu, jer je uspio je da načne taj potpuni monopol i da razbije tu matricu globalnih mainstream medija koji su izvještavali samo ono što je njima odgovaralo i koji su bukvalno bili taj servis duboke države i tu je bila ogromna cenzura za neke stvari koje su skrivene, koje će sada isplivavaju, a koje je i on objavljivao putem one svoje Wikileaksa ovoga. Znate, to je već ima 10 godina i više krenuo taj Wikileaks. Tako da je teško je on mogao da nije dio tih struktura imati te informacije. I on je kao, taj Wikileaks je davao budio je znači svjetsko stanovništvo. Znamo i kako je nastupio, imao je, ja mislim, Marko obraćanje neko narodu u Srbiji. Da, rekao je, baš imao neko pre nekoliko godina, pre nego što je bio uhapšen, rekao je kako budućnost prvo dolazi u Srbiju i kako će veliki događaj se dogodi u Srbiji. To je baš imao govor oko Srbije baš pre nekoliko godina. On ima sad posebnu ulogu, evo ja ću sad staviti akcent tu, on ima posebnu ulogu u buđenju svjetske javnosti. Svjetske javnosti, većina je svjetskog stanovništva, tu je preko 95% ljudi ili koliko već sa 100% budi bilo zombirano u tom matriksu jer su vjerovali medijima, a mediji su uglavnom lagali, sipali su laži, cenzuru vršili za ono što nije im u interesu bilo da se otkrije i
i širili naravno i paniku i histeriju. Vidimo kako su gradili preko korone, generalno svi ti globalni mainstream mediji koje je kontrolisala duboka država i on je razbijao tu matricu, a tu može da odredi, da samo pokaže gledalcima da bude neki lakmus papir, to njegovo porijeklo. On je rođak sa Donaldom Trumpom, Julian Assange. I time sam vam sve rekao. Mislim da je njegova majka, kćerka Johna Trumpa, Trumpovog strica, a ona je udata za čovjeka iz Australije i on je rođen u Australiji. Ali on ima ulogu kao jedna od ključnih figura u buđenju, u razbijanju te cenzure i toga matriksa medijskog koji su uspostavili ti globalni mainstream mediji. Naravno, uz ove sad koji veliki doprinos daju, tu je sad taj Elon Musk, također ima ulogu vezanu za medije i to vidimo sad izbaca te Starlink satelite gdje će jednostavno da u orbitu, gdje će da zamijene te satelite koji su koristili ti globalni mainstream mediji. Znači tu je taj Elon Musk, on ima veliku ulogu u tome. Zatim imamo toga Alexa Jonesa koji je imao dugo vremena taj svoj kanal Infowars i on je zadužen za to buđenje. Pa imamo ovoga novinara koji je izuzetno popularan, Tuckera Carlsona, koji je radio intervju skoro negdje prije 2 mjeseca ili koliko sa Vladimirom Putinom, koji je ogromno milione pregleda imao taj intervju. Zatim taj Joe Rogan, koji se također na tim alternativnim mrežama i on ima ulogu buđenja toga, kao što rekoh. I naravno tu je ovaj savjetnik za štampu, njega treba pratiti Daniel Scavino, odnosno Dan Scavino. On se oglašava najčešće na Telegramu i preko toga tih aplikacija Rumble, preko te aplikacije Rumble, taj Tucker Carlson, Lin Wood i svi ovi ostali iz ovoga tima Donalda Trumpa, znači oni su zaduženi za saopštavanje nekih stvari koje će šokantno djelovati, koje u prvi mah djeluju kao nešto nemoguće, kao neka naučna fantastika, a u stvari otkrivaće se sve šta je duboka država radila decenijama i vjekovima, kako su kontrolisali, šta je sve, u što se pretvorio taj Hollywood u leglo tih izopačenjaka i tih pedofila i tih satanističkih seansi, industrija ta mode, te modne revije, kao što vidimo, čita taj Hollywood filmska industrija, muzička industrija, znači, jer tu je mnogo bitna stavka taj lanac pedofilije koji se prekida, jer je milioni djece nestajalo unazad godinama u svijetu, a one su završavali, bukvalno znamo šta se dešavalo sa njima i znamo kao što su završavali tamo na tom ostrvu Epsteina, gdje su ih koristili tamo. Znači, to je bilo ritualno žrtvovanje te djece nesretne i korišćeni su od strane, iskorišćavani od strane tih pedofila, a to sve ide iz Vavilona, kao što rekoh, jer su tamo stavljali akcenat na to klanjanje demonima i te ritualno, znači klanjanje demonima, ritualno žrtvovanje djece, znači te izopačene seksualne sklonosti, znamo koje su već kao pedofilija, zoofilija, to znači ovi koji se sad zovu gejevi, kako već, jer moramo potrebiti adekvatnu riječ, jer obično prekidaju ovo kad se nešto kaže, zatim ti biseksualci, zatim, znači sve te izopačene seksualne sklonosti i naravno na kraju klanjanje, kao što rekao, tim demonima, i jer su oni se klanjali, svi ta duboka država i ti pripadnici duboke države, oni su se klanjali Sotoni, Luciferu, Bafometu, Bogu Balu i Molohu. I naravno, tu, da ne zaboravim što rekao, kod ti činilaca i to ta magijska moć novca, koga su oni uzdigli na nivo Boga, i te opojne droge. I vidimo sve to vuče do dana današnjeg, tako da sad vidite kako to isplivava, vidite i šta se dešava, kako se otkriva, šta su sve ove popularne ličnosti, kakve su to u stvari izopačenjaci bili, vidite sad o Pufu Dediju šta se dešava, isplivava sve tamo kako je tamo maltretirao te svoje djevojke,
zatim o tome John Ziju, o tome sad odjednom su progovorili o Beyoncé i sve ovo. Sve će to polako da se otkriva i ljudi će biti šokirani, ali to je otprilike to. Eto, mislim da smo ispričali uglavnom ovo, nešto smo možda i preskočili, ali treba nešto ostaviti za drugi put. Eto, tako Marko. Da, treba uvijek nešto se ostaje sljedeći put. Evo za kraj emisije, da li možda imate još nešto da izjavite, eto, narodu u Srbiji, u Crnoj Gori, vidimo da budućnost. Ja bih želio da pozdravim sve vaše uvažene gledalce i da ih poručim da uopšte nemaju razloga, bez obzira kako, iako prisutujemo turbulentnim vremenima, ne treba u sebi da imaju strah, jer strahom se hrane ti entiteti koji su upravljali ta mračna kabala. Treba jednostavno da širimo ljubav, da gledamo pozitivno neke stvari, ono što se kaže da čašu onu koja je do pola, da je gledamo kao polupunu, a ne kao polupraznu, i da se ne pecamo na ove sad pokušaje medija, tih ostataka medija, gdje bi nas nahuškali jedni na druge, jer ovdje generalno na Balkanu to je narod istog mentaliteta, iste kulture, istog jezika, i ne treba mi sad da se koljemo kao što smo radili u prošlosti gdje su nas nahuškali jedni na druge i mi se klali, a oni profitirali i pokupovali sve našu zemlju i našu imovinu. I mislim da ulazimo u tu eru vodolije, to je era prosperiteta, i ulazimo u taj kvantni finansijski sistem gdje će se ispravljati brojne nepravde, ali polako se treba strpiti. Mislim da, i rekao bih da znači da ulazimo u neku eru ljubavi, znači da širimo ljubav, a ne mržnju, da širimo istinu, a ne, znači ovu istinu da otkrivamo postepeno, a ne laž, da smo pravični, da imamo jaku savjest, jer savjest u čovjeku je Bog u čovjeku, da podižemo našu svijest na veću frekvenciju i da stremimo ka nekom suživotu, ka nekom prosperitetu i harmoniji, a to je uslov sreće, jer planeta Zemlja je toliko bogata da može svaki čovjek da bukvalno preko 1.000.000 evra da ima, ili koliko već, sad ne znam koje će biti monete, bit će možda ove iz BRICS-a po glavi stanovnika, jer nas su lagali ovi iz duboke države da je planeta prenatrpana i da je 7,5 milijardi ljudi preveliki broj ljudi na planeti. Zato su i krenuli ovim perfidnim, preko ove operacije korona, da smanjuju stanovništvo, i cilj im je bio da nas svedu tamo na 500 miliona ili na milijardu. Međutim, srećom to im nije pošlo za rukom. Oni su sad probali ponovo da ubace taj novi neki talas, međutim to sad nema tu snagu koju je imalo 2020. godine. Znači, rekao bih, Bog ljubavi, pravde, mudrosti, istine, prosperiteta, harmonije, slobode, pravičnosti sa nama. I pozdrav za vas i za vaše uvažene gledalce. Hvala vam ponovno na poruci, čujemo se budućnosti i sve najbolje, doviđenja ponovno. Doviđenja.